Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Kasang Riboy Youth Federation Western Zone kalalit ban ajing arab ikilong yeng hagashnong sok kerbam kiblamat ikijing jawas ngosi nakadago jing pulu ke yeng jongki. Kani kasang glayarab bekitin sop yeng badukau. Kayingan juga kong Pretty Mary thank you kala pulu hakasng sejan bat baro kijinan jing em jongka kala kelada pelon. Presiden jongka RBYF Western Zone uba Risha Nongbri urapen pau kajing ngokya namar kajing duna ki kali pelipding hagathan Western Riboy baru lakintu yau MLA berka sarkar berkedi ban shimkya yakani banbu ek fire service station hapatar khama ai kuble yakini kisem bakil awan ayanga kumkatin hikau bangam yo shu tangkayeng bansa aru bakayeng jenga kala inthong baro ngai kuble shibur yakini baro bakil awan yarap yang them kajing yarap ngamla ban ngamla bantit la kajong kapisa nomor bangam don ni isu te tangkung ta kuble shibun kiba ki Agane kapor nga ay kublay shibun ya pi sengwar RBYF juga Western Jummo ki balawan benok senyang ya kine ki lanot ki bala sya ya kajing sya ying hagatu kamit singlay for ba RBJ menstep kadai menstep singlay te ngamla tenda sengu ya kine kajing nok senyang nakaliang kejumpi ya kini mungkin senang jongi ke belahap akan kalanot kejing sya ingjing te kumta kublai shibun dan kumtahi nakaliang jonga nakit poket riang epi kublai shibun presiden kumta kublai ya fi baro kiba layawan sendram akan kepot i laya lum kerki para mengi kum ki pradukhat jongka Riboy Youth Federation Western Zone ya keba nila siem ya karai bangin siem ya kata kesinjam bangin no yau senyang benhei jongi kum gadak kejing yarap lem ya ki lanot bapli ki bala siem ki bala mat yang di kejingja ke basusi hoi apa yang kejingja hak bede bekeplu yeng kam siem ladon kono kejingja ke basusi te nakaliang ikong ru ila itu ba hak bede bekejing plu jongi yeng jongi kalong ba bar khot kijing don jing em kila ingkong khat te nomor kata kapelong ini kum kinong elam ba mimi sakamat bangin kener ki jong kiti banyarap ya ke ka ba mangingila banyarap ye pikong wat sungwi wala kalong lese ka jingirap ka barit andre to shim ka kum ki jing ku bat nang ni sakamat ba pidangla bante khambha shu ye yeng jong pi hakata korkom kaba mopi pinyo bantri kan balaki kun kiti bat kayeng kasang jong pi te sigentien hagani kapor ngamla klem da pasat lane banpa ya kerwo hagabai dai bat kani kadong kathan kajongi namar ba ladangi pet iksdam ki balalit no ngi julap bat ngi jusam nakoi kapor sakoi kapor hagabai dai bagajing plu ki ying kisam kumta nakaliang jongi ka Riboy Youth Federation Western Zone nimla klem da penpau lani banbu ya ka jingdawa gujuk upor hagbai dai bat ka fire service department ba pinsim kya namar ba kani ka jing kerpat ba ka jing bu bandawa ya kata ka fire service station kalayat mentala kumba sipo bat kasantli kisnam kilayat henrai haduk menta ngimpat syam layoi yang kita kikam bakun urlong no di kumta nakaliang ngajongi ngisngo ban kerpang ya lokal MLA jongi bau un sngoba ban sim kyalam hakbaide bukan benta namar ba kani kadong kathan ke jongi kala jengai palat habangi yang nujor nadu nanong po sedu sini sapo than Western Riboy ke jongi te habayade bat kijingja bunsin ni syat lap ni ju syam ba sisen bala pelu ke ying kata kamut bar khot
kijing dan kijing em kiing bat kiing kong lut bar khat namar balai ngidunai kilat jingrap tede namar kata kanung rem nakaliang jongi ngiso ban banjur hagabai dei bat ka fire service station ban nakaliang IMLA badan buram jongi be insim kya yagan ke benta khanang ba upat nong song snong jong gadong kathan riboi sip ngi hi borok wai unyo igijing muntoi lada ja kum kini kijat jingja